Ali evo, ajde da se malo još dotaknemo ovih izbora. Rezultat u Banja Luci je bio katastrofalan po gospodina Karana. Gospodin Blanuša kao apsolutni anonimus politički, kako ti kažeš, nije čak uspio da se izbori za mandat odbornika svojevremeno kao kandidat SDS-a, ali je u Banja Luci uzeo skoro pa duplo više glasova od Siniše Karana. Da li stičeš možda utisak da su vas radnici javne uprave, javnog sektora, napustili, da nisu glasali za vas, iz prostog razloga jer, evo, hipotetički imate 25.000 radnika kojima je poslodavac vlada, tu mislim na javnu upravu, na zdravstvo, na prosvetu, policiju, pravosuđe, imate 61.000 penzionera, koji su uglavnom po nekom defaultu naklonjeni ka vlasti, imajući u vidu da im oni određuju penziju i plate, a da je gospodin Karan osvojio koliko, oko 23.000 glasova u Banja Luci. Da li je to možda neka poruka? Znam šta hoćeš da kažeš i mogu ti reći da se dobroj mjeri slažem, ali moram početi sa jednim neslaganjem. Ja mislim da je rezultat u Banja Luci loš, znači ne opravdavam rezultat kao rezultat i nema dileme u tome da trebamo biti zadovoljni rezultatom u Banja Luci. Međutim, imali smo manju izlaznost i kad poredimo sa prošlogodišnjim rezultatom kakav je imao Šobot, kandidat SNSD-a, pojedinačni kandidat SNSD-a, je sa podrškom istih koalicionih stranaka i imao čak u relativnom smislu, procentalnom smislu, imao je određeni rast za 2, nešto %.